Lelte award voice som ni parian na sem na hun thatak mai le shisel na thatak mai min petu pathian hena masaberin lom thu kan soya kan ram chunga mi poi mole zai thiam te zirna lama mi thiam kan swan bor tak tak te kan som big ron kalte in zawai in kan lo lom chewa chi bai thaber ber chi kan buk chewa tin chu mai poni lo tlang sang sanga kan u naw te kong tin renga mi thiam le mi chuan om tak tak te zanina hian in om na mun hlata ka changin in ron kalani ti kan chia a kan lom em em a in chunga lom thu kan soya inom chungin hun nom tak in man nge kan du sak chewa tin tluang taka in le theina tur po in du sakna kan hlan bok chewani ei zanina hian kan hun in lama TV lama en theiturin pek chhuania apet chuak tu zonet tele LPS chung kwate chunga kan lom emema nang mani wangin kan program hi atheng tuin atheng hla anga a hnoting le zwa nge yang ti po kan ringa in chunga lom thu kan soya TV lama lo en tu te zong zong wana pa hola changin chibai kan buk chewa kan program te top thenga lo en turin kan som hal bok chewani kan ram machang kang zela kan tham machang kang zela mi pui po kan thanga award phute choi moi na chang sia kan tam zela tin chu ba ka chuan he choi moi na Lelte award ngei po kumtinin hlutna enable chan chu kan awardee chatak takten in award in choi moi na donte in ngai hlut thiam wangani ti kan sia a tin en ton tlakin in nun in von thin wangani ti kan sia a chuwang chuan Lelte awardee lo ni to zong zong te chunga lom thu kan soya zanina hian nominees chatak takin ron kalani ti po kan sia a choi moi na no hon ho theitura lotlin na ne na ho turin du sakna kan hlan bok chewani chuan kan ho tu ten thiam takin heta hian program man duanga hetiang hian kan kal ngal mok mayanga hunrei kan mangdon lova hamaro chu limza na ni a kum khata voi khat Lelte award hi semani wangin zanina hian hun kan ren vak don lovani kutben hun award takin kan benganga ngai thak huna nakina uluk takin kan ngai thale anga kan soita kang khan kan misom big te kan MLA te kan minister zo om tak tak ten min ron tel pui ni ti kan sia kan lom em ema nang mani wain kan program at changtlunga a phui sui le zwala in chunga lom thu kan soyani letuna hiana one in Christ te zaya hun hong turin kan somanga ani hian in melsia tina shan pan mamo haulova group zaya chuan thiam kan ti ber mai le kan ngai san em te ania tin anni hi best duo le group of the year nominee te anni nge bokani khongai takin mi puiten one in Christ zaya hun hong turin lo lomang u one in Christ te kan some
ไหมอันใจเทียมอันลามเทียมบกอวันหมูนอมแอมกันหุ่นบุลกันจันทรากันจันหุ่นมันอันหอมโดนเสียงอันนี้ recording อายะอะไรเพียนอันใจทะจกเจมติตูร์ขปะใจเทียมดิกตักอินฟอร์มคอมันนี่one in Christ เด result กันปวนตุระตันดูสักนะกันลานะเจ้าเลตุนะเฮียนอินเมลเชียตีนะกันในลูกกงะเฮฮิตีระในฮิปุยโมเอเมมาเฮจานกันหุ่นมันเทนะตุระตานะซุมเลไปทาเลจงเซงตูเตอันนี้มีปุยหัวหันพูดสวชิมชิมฮีอันผู้เวียวินกเชียจูวังจวนที่ลายเฮียนมีสมปังกะเกาสวักโดนะคงไอตะกินอามาสเบรินซีลทันซาวะ organizing chairman ปุจาวตีรอนเซาเซลาเฮลายเฮียนกุดเบงินกันลมเซลังปุจาวตี chairman ชัตักไม่กันในนี่Pusidin thanga chief organizer hani pusidina ron chowele anga kan chief organizer ani ya ani na atlin em ani tlangwal arman malsom dong zela organizing secretary thogrim aboy reng mai ani azanina aron moi manero kan lompui ani tlangwal arman na ani letuna hian pusi wala shwaya kan som vele ange pusi wala shwaya ania mizo hian pute puya ocean sound nei tu ania khongai takin te puya local vele sela ocean sound nei tu ani chuan pukelal cham liana kan som vele ange hela ma hen local kan puang de zung zung anga chuan pula nun ku nga sai lo ani chu kan jinga ro chuan alar bere moti mai turani pulanun ku nga sai lo wani tlangwal si la thlen moya charlie ma thena ania ani hi boy aron lang manange mo backstage lama hian program hlotlin nan thei to pachwa ani pilaliani khongai ron chho vele sela pilaliani tan po kut kan beng zelanga kan thom kharen lo tur kan ti kha engineer puchung puya ren thei puchung puya ani pomo phurna te hlen zo thrin ani pusi la za ngowa khongai takin ron chho vele sela pu vl shwai zela khiang te kan som vele ngalanga o arem dan angkhan aleng thei tur angkhan lowin rem mom mai sela pu vl shwai zela khiang te pu arla theng liana pu arla lompuya engineer pu h lalthan puya mama teya tingin ko duat takin kan ko vele to mai nge khongai ron ding vele ngal sila anni hi zanina program thatak mai kan man theina turatana rim taka thok tu te ni tha le zung an sengan ngai to ana an senga zanina anzar kan zodona ara kan sengdona alom omle mai ma matia hela hian annunung bera ron nal ber mai khongai in handing sila TV lama khanan langkim thei emang chumo khongai nan zawai tan hen ko di beng le lok te ang an mani wangin lelte award hi a lot ling ani le kan organizing committee te kan lome zai thiam nam te po khat nam dang te po khan min ti ve thinin ka sia chuwang chuan zai kan ngai thamol mo mayanga zanina hian kan somna an ngai lua an ron thei kan theiange kan ron kalange ti in an ron zin wangwang atuna hianin sia halam atangin zai tur thatak mai kan neya ani hi kumsang ni som pasaria moonlight award best singer of the year dong tu ani baka nikum o milongai damla kumsang ni som pasari khan Lelte award at civil award dong tu ni buka aming po special khop mai April JKT niya kan shevegin karing khongai tikin April ni lo mangu
lam te kha van sei reu dak e nge zanin chu zanin na na chu le lai tenin zawai non parang a nge zanin chu zanin na na chu lam dunam o Zani na nana every JKT te hawin kan ti ta sa a lai kan varani point kan ning lovani ang chu lai kha kha bulchan na chawani khami anga tha kha tam tak kan la nei do na ni tuna hian special award kan semanga mi pakone na semtur kan neya special award andon chan te po helai hian kan ron da chiar chuak do na chuwang chuan he special award semna kai shoi tur hian kan chief organizer pusidin thanga ka soma khongai takin kut bengin lo lo mila pusidin thanga tun tum chu zai lam nilovin van tlang ta na thok tha te le pek om nia riap te ko committee in kan pe masadon ani chuan kan present tur te chanchin min chiar so sakzer turin nula berili kan som don ani ama saberin Samaritan Society of Mizoram lu chuak se hela hian an turte adong turte chumi chungin an chanchin tlang pui kan longai thang Samaritan Society of Mizoram hi kumsang kha chukwa sumkwa din ania kumsang kha chukwa sumkwa panga poll registration ti ania project shang kalpui thinani poll din tir sang kha chukwa sumkwa tranga tun thlengin kumtin Christmas dona piangin aizol veng shang le aizol pon lam khwa no pangzaru ka changa zariat vel branch wai me shang ten an than chwa hne na delhi changa thomno cha an sem china heng thomno te hi Samaritan member te le mi in phalte sum le thomno pe kling khoma changa sem thinani aizol mami le ser chi pa te project shang kalpui mek ania thoktu full time somni paruk le part time somlin om mek bokani HIV AIDS project shang an kalpui na kar khata nisari chung na tho chang te an neya jingdar ni changa dar thum thleng outreach chwa chang te po an nei bok thrin ani mi har sa enge moza nena eizun na bulchan nan dorte hon sakle vok no te pek te an petrina kumsang ni parukhan HIV AIDS an na tho chada wanga choi moina UNAIDS Civil Society Award sang ni paruk chu New Delhi ya nanania an tho chat ema wangle mi te tana anin pek na awang hian kumina hian Lelte Award Special Award an dong don ani khongai takin kan award keng tu te ran swak zel sila pon zo khan chuan pusidin thanga chief organizer in ahlan tur hi asom don ani khongai gut bengin o kan lo lom zelanga an na tho that wang lew ani kan ti do kha kan lom pui tak sek zeta an kal zel na tura an malak na an hlotin theina turin Lelte Award te chuan du sakna kan lan tak zeta special award dong ha saber tu te hi Samaritan Society of Mizoram te anne khongai lom thu emo thu soi du kan nei chuan an leng vek ani harem veke Lelte ina hetiang awatan semhi alo mom ema
Samaritan Society hi adin tu tak tu pulal remangente le pilal samuani pipanan muan tu ke makanya tin puzon tansanga ania pilal samuani le pi pulal remangente tu na kan ne na nom to lawa tin thok tu sai me mai pulal rimasai lo ani po hi kan ne na to lawa President lo ni to te min kai swai tu ne ta ka min kai swai tu te Dr. En Palai te purin sanga IS retired te pulal rimasai lo tin pu lal tanzara pa te kang te ka kan president lo ni to an ya ni kan ne takin min ka swai china tin member tak tak te ya min ron zum je na mi in pe tak tak te an ron tel ve je la bang ya nin tak tak in na kan thok te ya kan naw te hi na hi an thok tha em ya an ha po hian ha tin project hi kai an soi to an kan project kha kan em sak suai hianin palilai kan la tin social welfare advisory board waya family counseling center ser si pakyan kan de boka kanaw ti hen sun zan som tak mek min nan to ka an ma ni wang hianin he tiang hi kai kan thleng the yani kan lo me le kan lo me adot lia chuan mizo me chazinga ro pui kan tiang chu ain thu grubok si ama tam takin kan la khelo ti lal khamon pui chairman Apex Bank Cooperative Union Limited som khongai takin lo chuak se pitilal muan pui January som hi pathum sang khajkwa sumruk pariata apianga unaw hi som pakhat mi pa pali le meichia pasari ania sarkar hnuai hian kum sang khajkwa somriat pakwa tanga sang khajkwa somkwa pakwa chungkhan MPRO kanti mai Mizoram Police Radio Operation hnuaya operator na athokani ahlotlin na na tho that atame mema kan kai toy deu mayanga national level a hian kum sang ni som panga tanga vo inkleng in All India Bank Federation Board of Director elect ania Koshan le khotlang a hian ni na chanvo pui mo sang sang chelin mani phak ang tokin nain mang thina college university zirlai te le thalai te ma fuina thu soitura som a no thin le ani Mizoram Cooperative Apex Bank Chairman mo phurna hikum sang ni som pathum September ni nia tangin mana satagin langala he hian bank chu din mun sang taka hlang kaya ni Apex Bank chu core banking solution CBS platform a hlang kaya data center Apex Bank puala nei te Mizo tong man theitura ATM call bunte society tetana abig takadwan scheme siam sakte state cabinet approval ngai lova banking borrowing ati theite hi anna thole taimak zarzoa lo mania zilaite scholarship po hi tuna hian Apex Bank kaltlangin sarkari na semmeka mire theile thingtlang mi tetan bank te PSCS hi khosom ni pasaria din to ni in vaibel chekwalai deposit link to ani anna tho chwanom takawangin Lelte special award hi zanina alom takin kanhlan ani he award team in nan sakturin kan MLA za om tak pu 8 engineer 8 larger liana mamit bial tu MLA lo somang sei mai hau lo tur chu hei tun la ya kan ti thilian ber chu tan thok mi ten so thing ching tu ten tuna hian an lok na an buwa kg a cheng som li in tuna hian an lei me kani Apex Bank hian chu alom om ve hrim ani lan ro la le min do de ru o thalak ka iman pui thu toite se turin kan so manga zanina lelte ina kaphulo award min han lan ringot hi
a ro pui ka tia ka phu lawa zora mi pui te ta na ka tho lok lo ka thei tok chete a choi moina min han lan hi ka loma a ai na sale zwala zora mi pui te tan na ka tho thei tu na turin hemi program lo en tu zong zo zorang mi pui te in tong trai pui na kron dil tak zada kan ma kan ram siam na tur na kan sarkar teneng kan thokanga tho tur tam taka omani chu tiang thok zel thei tur chuan chakna min peturin pathian ne na amsela tin zanena ka award hi ka don hi kalom tak zata keima changne loin ka tho pui te bang a ka tho pui te zong zong le mam sol lama ka tho pui te kan tho ho na ka teamwork that wang ani a zane na hian ka thin lung tak zatin kaloma ka tho pui te zong zong tan karon hlan ani e kalome piman pui kan lom pui che kan lome tuna chuan khochak lam kan hoyang YZTP Yangon keni chuan Mizoram a chuan Rangoon tina la lar zo kha hruai tu ten hena choi moina kan lan don ani alen ron chwa chungin kan chiar velenga YZTP hi sangkha jukwa songkwa pathum mei ni som paruga din tran ni in sangni som pasari kuma khan kumsom ni pangana silver jubilee po hlim takin an lo mani yangun khopui chunga kan zo fa te mitlem te an kho sa a namdang le trong dang mang nam lian zo kar omman ni awangin mani trong nun phung hum hal le chom nun zel hi YZTP din chan le athil tumpoi mo ber zinga mi ani kumtin mei ni khata piangin YZTP day an mangtrina namnun phung culture zirna hun thabera mantrin ani tin an hlok pui le thin bokani tin thalai ten in po tun na thazok an nei theinan sport day po arem chandan angin an mangthin bok sweet december concert hi YZTP moto in sui khom zai relang u ti thupui phaulan na na mantrin ania zona thak unaw tin ne na in pum khatna tho ho na thazok nei be sein an phak ang tokin in sui khom na kong hi an dapin ma an lave rengani an tho that ema wangin zanina hian lom takin Lelte award special award kan hlan don ani YZTP Vice President Pudinga elan loading chuak se kanan hlan masabiranga les zanina Lelte award buat sai tu te kholian zaum tak tak tele mi pui local khom te yangung zofa thalai pol mingin chubai kan bu ka chu zofa te in sui khom na konga kan phak to ka kan lo tho ve na min hriat puya special award min pe hi ro pui kan tia thin lung takin kan lom thu kan soi du ani Lelte award hi mun thang thang azo fa te in sui khom na konga Lelte award kan in pe hian kauri ya tuin a tho lok le nin kan thria Lelte award hi vul reng rose tin YZTP mingen du sakna kan lane kan lome YZTP te kan long pui chewa in na tho thatak chungzom zel turin du sakna kan lana cheu tuna chuan thiam na lam ma kan mi ro pui professor zo kai thluangi kan lo ko vele thunganga lo chwa chungin kan chiar le anga professor zo kai tluangi educational background he MPhil Delhi University ni in PhD he Nehu Northeastern Hill University ania academic experience 29 years ania Central University Nehu le MZU lama ani administrative experience ahian head of Department of Psychology Dean School of Social Science nia major research he
4 major projects lian tak tak pali azova this one PhD supervised 17 then ya hikan kai toilet mayanga min thiam sela field of specialization he social cultural cognitive developmental positive psychology clinical environmental psychology and research methodology te aniboka life member internationalและ national academic bodies saponi na anga ko maya hikan siar lang le anga Asia Pacific of School Psychology Association ate Indian Science Congress Association ate Indian Academy of Applied Psychology ate Psychologist Association of Northeast Indian Education Society, Indian School Psychological Association, Society of Industrial and Organizational Psychology, le Indian Academy of Health Psychology ate ani akan swang emema azani na hian lom takin Lelte award special award kan landona landori ko ngayon pusidi na hian som sila. MZP President Pulere Tangval area and so on. Ramdin Tararan Clay, Ramdin Lianaran Clay. Ramdin lianaran clay lere ya ani yan mitlan sakdo na ni Pitluang te adu zong tu sei turin kan so manga tu toi te so se Oh, zanina min lo clear tu le Lelte chung kwa bin hlan tu le helai lo om ka chung te le ka thian te le TV changa min lo clear tu ka tho pui MZU te le social society le NGO ka tho pui te le khovel hun sang changa hemi ka dong don ani ti sia min lo chang reng tu te zanina hei pathian khoina wangin he award ro pui takhi ka donga kangai sanga kangai lua tin khovel mun sang changa te kan wak thina me chia mai kan dia kan kal don te mi lo thong trai pui ro te kan ti de chul thina chung mi lo thong trai pui thin ka chung te le ka rong bol pui te po telin in zawai chunga lom thu ka suya hei hi education hi zirsen chi po ni lowa keni chon bul kan chana I kan student te kan PhD te le kan zir lai lo lokal zel turten in ron chunjom turin keni chon ma kan lo swai ve ania vel lovin ala changkang chiang lowa amaro chu nang ni chon khovel mun san sanate hei ai na se zo khi in lo ti thei ka be se ya chu me wang chuan he ka wat thi nang mani wang adong kan yang bokin nang mani future tan ka hlana kalom em min en kol tu zanin hun ro pui tak min swai thleng tu chung pathian chunga lom thu ka soi boke kalom me Professor Tuang te I nungzuin zirlai ten thei to kan chwa nge kan be se ni kan lom pui che kan lome Lelte hian atumber chu mun sang sanga tong sang zo na thlak te in sui khom nam khat anga om hi atum lian ber ani chu wang chuan kumtin Lelte award dual hian chibil award kan sem thina kumin aro chuan ati dan kan thla ka chibil award lampang kha special award ti in kumina hian zai thiam pakhat chau kan thanga chu marsi ranglong ani khoi takin lo chuak se ani hi dar choya amani a zona thak te singa an zai thiam nei ber tripura borvela chuan khonglai an huna chen zai thiam mi te riat thlo ani zanin hian a zai thiam ema wangin abi takin award kan lam don ani hem zo Good evening, everyone. Kalom lutuk. I'm not that too fluent in speaking Mizo, though I understand. But I would like to continue with
my English language, so please do understand. First of all, I would like to thank to Almighty God and my parents who support me. And also I would like to thank Lelte Award, do I pronounce correctly? Lelte Award organizer for giving me this award. And I'm so grateful to be receiving this honor. And I would like to dedicate this honor to the Ranglong community, my friends, my family, especially to those who support me, who came here over for supporting me. And last but not least, I would like to thank RYA Ranglong Youth Association for believing in me, for giving me this opportunity to receive this valuable award. Thank you. Thank you so much and a big congratulations, Mercy. ขอทั้งลำหอยอินรันเป็นเจเล่พอตั้งเอตัวน่าสวยมวยนักกันนั่นเละตัวจูดร.ไซเดมเทียมาปัจจุบันเบลียงชีพจามพุยทริปุราอันนี้ Dr. Zainam Thiam Patsuaw hi Pizar Zolian ile puza chungnunga Tefani in tunahian behliang chip Zampui Hill Tripura Anseng mega qualifications po Soi tur thiar turatam khop mai kan kai toile momop mai nga MBBS Patna Bihar India DHA Apollo Hospitals Education and Research Foundation Hyderabad India MPhil HIV AIDS Stellenbosch University Cape Town South Africa MBA Jaro Institute of Technology Management and Research Mumbai India Kang tika qualifications te aniya then Chief Medical Officer Salvation Army Chikankata Hospital Zambia Africa 2007 to 2012 Fania Zimbabwe Africa Lamahian 2013 to 2016 Chief Medical Officer Nina Atil Buka Founder and CEO aniya Hillcrest Medical Center Beliang Tip Zampui Hill Tripura Ani Bokani Swan Africa Totsungian Clinical Guide and Mentor ni in University of Zimbabwe Oxford University UK Harvard Medical School USA Lund University Sweden at Shanga visiting final year medical student de Lokai Shwai Tochin Bokani he award lutak minan sakturian tangwal lanun kenga manuna zaithiam kan somang Kalom le mai ka phone ayan note lem ka da min lo thu thiamula lom thu soi ka dua ama sabara chuan Hayward min petu Lelte Award organizing committee le nominations committee chunga lom thu ka saya panina chuan kanu le pa le ka farnu panga te chunga lom thu ka saya kanu pui fanaute min support reng na wangin lom thu ka saya Zaina miron toyom tu Zampui le Tripura mundanga tanga local zong te in chunga lom thu ka saya chuan he award hi tu nai maya Mizo convention kan president kan suntak pularam zaw silo choi moina le shia ding nan ka hlan boka chuan Mizo convention Zampuya ka thopui ta zong chunga lom thu seinan ka hlan boka tin hei kan advisor kan honorable minister Purobat Roy te chung ko chunga lom thu seinan ka hlan boka ni ani kan Mizo convention kan senior advisor ani ngai ni tia ka soidwa chuan he award thian entuna pakhat anai chu rampon lama Mizo te inpum le mun rang Mizo te inpum khatna hetianga hol kim taka keni Zampui Tripura mite thleng miron hlan hi lom thu ka soya tin medical fraternity I oin lom thu ka soya
he award dong tur zinga special award dong tur zinga medical community zinga tein came in thlang chuak hi medical community I in lom thu ka sei bokani Africa kumsom kanom chungin khovela nana zinga chon challenging ber HIV AIDS te kan kol na sem ema kan ma chona chuta ke mani khuang ai bilheng chip zampuya contribution Africa kan experience te manga contribution nei thei hi kan in ringa chu chuang kan lo leta bul kan chana Hillcrest Medical Center kan dina kan bai se ange in mizo mai ni lo kan chevel nam dang sang sang ta tan po mal som na ni chotan me gani chu vain he award hi lomom tak hi kadam lo ka patient zong zong te azo vai takam tuikuk mi ka patient zong zong ta tan ka hlana ni ha ka sei du bukane ka lo me Dr. Zairum Thiama kan lom pui che kan lom pui lutuk che kan lom me có thằng lắm lệ dual cần hoi liang tu na chuan he ta Bangladesh rangamati lam kan hoyanga purem lian apang khua rangamati councillor ani ngoi takin local le se ni ko remliana ni hi November ni somni panga sangkazukwa somsari pariat laizo kwa Barkal Rangamati Hill District Bangladesh atse ngani ya tuna hian Rangamati tauna han khasame kani chuan zirna lama hian BA kumsang ni pakhata apasa Kaushan le khotla nga theito pina in manga kumsang khazukwa somkwa panga tanga sangni paruk Central Chalai Christian Paul Shwai Tuania Evangelical Church of Bangladesh Kaushan Central Development Wing Board Director ani bokani Pangkhwa Social Welfare Organization General Secretary ni in Pangkhwa Student Association of Bangladesh Advisor ani boka Malumia Pangkhwa Para Branch YMA Advisor ani bokani YMA pon kan milriat ko pani hi chu chapchar code tapo voi thum YMA Central YMA in kan so maron tilhot ling to a khung la ya mizo omten Bangladesh kan jin re re in ama hi kan bel deu zel ani kan ho tu ten chin sia ila relations thazok nei zel kan du ani chuan he award hlutak mai min lan sak tur hian kan organizing committee a kan mei che pani om chun jinga pakhat pilal liani kalu so mange Cross Reblian hian March ni somni panga sang ni som panga trangin Rangamati Hill District Councillor ni na atsela abik takin Livestock Department Nursing Training Institute Family Planning Welfare Visitor Training Institute convener ani bokane Good bengang Janin Zaufate in Pumkat Lezolnana, Remo Mangal Lelte Wat, Lana in Koma, Chief Organizer Pusi Din Tanga, Pu Chairman Lelte Wat Nomination Committee Hoi Tute, Mizoram Sorkara Minister Le MLA Zom Takte, Mizoram Le Rampon Tanga Local Chandu Takte, NGOs Shang Shang Hoi Tute, Le Zaufa Nam in Pumkatna, Ngai Poimoa, Janina He program chimtu te zong zong amasain Bangladesh Zaufate ayo in chibai kabo bacheu kayo don hi minthong angreng khop maya pusi dinan chanchin minthil nuwa kangai to chu Zaufate tan hian kan tian hian ka in manglem hlein ka sia ayo don hi ka phumolin ka thelawa mase imidu sakna thinlung takin kalome me mani he wat hi Zaufate in Pumkhat natura halakna man ro thatak Zaufate khoira mapo omma ila chul khat kwal unaw kan ni ti le kan omnam hun thewa hala kan ngai ani ti hi thia chotir tu nimol rose nikum December class MZP Zaufesa
khan he thu hi ka soi thau na chungin soinon le kadua tuna kaini Bangladesh Chittagong Hill Texas khosa zo fate kandin hunchu tribal ethnic group som pakhat zinga kaini zo fa te hi hlemle noi nung ber kan ni towa nam dang ten ho chep nan hoya kan khosa ang ani bera to ani athen tam takin Bangladesh chhuasanin Mizoram anron pem chawa kaini tu na hlemte omte hi kan kho harin engchen nge Bangladesh ram hian kanom theiang ti ngai to na le baidon na po aom thinai education social economic development le political position lampo langsar tur din hun zo fati chuan kan lo phato lo ani engponi se Bangladesh Chittagong Hill Track si zo fa kan pi le pute omna sul nu ania har sadna sang awangin namdangin min chimral mangi hian Bangladesh India le Myanmar rama khosa zo fati hi hun local je tura tun ai hian in thlopona le in kungkai na thazok siam turin zo fati in pui nei tu chanchang zoram atang nge hian zo fan nam in pum khat le in sui khom du na thu le thla hi ataka chantir am ha la turin Mizoram chunga phoi tu te zong ka nge na cheu kum tam min thendar ma ila nam nun phung chin dan sa khona kan lawong thei reng te hi aro puyani Chittagong Hill Tracks Bangladesh a cheng zo fa bom pang khwa le lusai te po Mizoram kan unau tenen kan tong inang lo thet awanga lelam in la thang lovin keini hi unau dik tak kan ni ti hi I the thar le ango ram hian ri anaya nam ero in ri anai lo zo fa dam reng ro se in sui khom le zai I re lango kalome program ne na pang khwa kan lom pui che kan lome oh mizo te khovela min pho chuak tu thil mak deu mai pakhata oma chu rimoi lama ani una hian hay YouTube alar le a khovel pumin YouTube kan ena chunga chuan kan mizo nula le tlangwal zai thiam ten namdang puina thiam anti makta duai somni le pathum chuang viewers nei anni chumi te chu zual boile lal chan chuate ania zan in hian helai ma hian choi moi kan cha kan khomai takin lo chuak te u Johnny don't cry ti la ansak awangin chan chu ale zual boi te hian khovelin mizo mi puite min riat pha ani Simon Cowell X Factors buat sai tu chuan ti hian a soi tuna hian Highland Voice London ani turani a an buat sai me ka chu da chuan alo clearin mizo te kan tel don ti riatin eng wangin nge heng mi te zai thiam pani 23 million makta duai somni pathum chuang viewers nei tu te an lo tel ve lo ati khop khan khawela kan hingan ti tha ani ro pui le mai an chuan om ani he award min han sak tur hian kan committee organizing committee jingami tlangwar armana kan somange amasain zanina local khom zungzung te in zawain chibai gan bukvik chewa Lelte Award Organizing Committee te chunga lom thokan soi tak zeta
abig takin kasoi mai lau tur le kasoi ngei tur nia ka siat ve zailama ma ka son theina le tun din hun ka thlen theina a bulmin tran pui tu ti mayang pathum soi chwa ka duwa chung te chu Mount Carmel School ka kalaya kan principal le Greenland Mount Carmel School principal le Greenland kan principal te pani chunga han lom thu ka soi tak zeta chuan abik taka kapa ka stepfather ka ti mai china purwal than khu ma chak chuak hemi chunga han lom thu ka soi tak zet boka chuan kanu le pa le ka chungte engki mamin support tu an chunga ka lom tak zet boka chuan kan video min lo view tu te min lo view sak tu te abik takin o mi pui te hauti mayang min kan zai mi lo ngai hlut saka min lo view tu te chunga lom thu kan soi tak zeta ani wang liao liawin hetiang din muni kan thleng theya an chunga lom thu kan soi tak zeta lelte vul zero se kalome vain chi bai ule awat shim ka voi khat don ve na nia kalom khup maya ama saberin pathian ro pui bersela tin lelte award organizers te in chunga kaloma abikin pusi dina achanchin buwa te milo ziak langin tikhan milo kan ni na angangin milo choi moi thina kalom tak zeta chuan recording ka ti hian first recording hian valte chunga kalom boka ani thi recording ka jukte du huna azana po zinga po ka kal thina chuan video min siam sak thin tu mingte chiang te le asang ate lalke ate le tin zual boi hi he la kan record don hian zai thiama onal ka ti akawa soma anin min lo rem ti saka chunga kalom boka tin in lama min lo thlir tu kanu chunga kaloma tin helai huna rongkal ve kan pui le ka thian te chunga kalom boka ni zai thiam si lapu thiam si ma se amher tilang du mi alo mi zo zai thiam si ma yan a oma in lamu kher lawang mel po ti ro chu idol is true huam chunga am venga tlangwal ani ala pu atam takawangin ama mu ancha ka ma se amel mu thei si lo zanin hen man lovin kan en tir don chu ni keminga khoi takin lo chara se chuan he wat min han sak tur hian pute puya langwal te puya ocean sound nei tu kalau so mange ani hi kan organizing committee zinga aha berzinga mi ani kan lo me Bible chuan lalpa tri hi fin na bul tin alo soya chu la chu thu chu la ta kan ting hal me chu thu chu no pan lai ten lo thin to mai la Mount Carmel School ka lu thanga ka chang von nget tlat thang ya zani na hian ma punun ku nge mi choi moi na rong kai sim hi kanu na hian kala dong ai lova ka don masak ber na ama punun ku nge lo om thei hi kalom hle boka ka soi du zong chu lalpa tri hi fin na bul ani ti zong hi ni kalome alomo me tuna chuan til pakhat kan han zeple zukanga hi chanchin bu hi kan chua ve lelte weekly in chia trina kumtin hian asem tu tha deu pali te panga te achangin kan lom award thi kan pe ve thina chu khomai takin zanina minister miram puitu purwat romoyan hi minlan sakse kadua chan chu kan lelte hi min lut saka advice min pe fowa akal dan tur tam takte ama atangin fin na kan buwa kan lom ma mi pat
thum tu na hian kan ko chua ka nga pakhat ero chu chura chan pura mi ni wangin local the wani amma saberin h lalchoi liana zolnuam lo chuak se adot leya pu hc lalmama saiha siha lo chuak le se then sumizo chuan nursery sem tu piming thani tunu kha aming khan thei gil thut chu elma azia ka hian om thowa oh Emily lo chu le se Emily thu chu in ang veka tuna hian churachan pura kan je lelte sem tu hlun pu thangtin lian wala chung ko thila tulna dangan ewang na lotel thei lo wani chuan a thu chu tiang hian ani a pu h la choi liana zol nuam rin om le thatta ka lelte weekly agent na zol nuam le a che vela i tho thin awangin choi moina hi kan la na che sidin thanga editor le publisher aizol mizoram lelte weekly kan tia claim te chungarin am chu tam tak chunga po arin omani ti ani ana azia ka in ang be kan vaian kan la na nge ya choi na tuna chuan kan program panga ya kan let le to nga berlin miran kai hruayang kan chief organizer pusidin thanga kan loma special award dong azong song tele kan lelte magazine agente in zawai chunga lom thu kan sei rualin kan lom pui chewani malzai kan ngai thak chunjum ngalanga zo je pui pilal sang zwali la thatak mai manga minoi turin lungleira siveng zai thiam laldu omi chong thu khonga in seisha mi pui teni lo lomang u le zanina senior te mindu saka thang thar te jinga zaibe na chas min siam tu lelte family chunga lom thu ka soi tak zet zeta engpo ni se ka engkima min se thiam turin in sha thiam na ka randil masa ani kan pi pu sui lungan mo le kan ti chi mo don chiang te ma ni kut ke in an ding si la nu val rual tol tu joy chuan tu rengi ang pai bo ya tan ne ang pam po huam tu đâu có liang thung râu bùi liani kal
la nghe dâu pha lê thâu ông ô căn nằm chăn in ít bên rùa lăng ô sẽ ngã mi tan tir tu đâu ra liang mà se căn nằm zia nun thung môi dar tui ang luang van nuôi qua veo thang rõ se pi pusana le kuto nam rua kan silo riang hlei nau fa tenan be ngu tin rum pui chun rol fa siu nem quang ban đôi ang kan ang ve mo thang thar za leng rual hi zo fa le thawang o kan nam chanin ipen rualang o sheng mi tan tir tu do ra liang ma se kan nam sia nun phung moi dar tui ang luang ha vul zel se van nuôi qua veo thang ro se ui re na xua lệ ruk ruk heng he luar ngai lo nam rin ong kha ni ngai dâu mi lên tu a hin dây tin tre lu mu loa tu dâu se pui nun môi liam lo là vu zel ro dâu pha lê thawang o kan nam chanin ipen rua lam o kan nam zia nun thung boi dar tui ang luang ha vul zel se van nuôi qua veo thang ro se dâu se pui nun môi liam lo là vul zel ro lo me Bilal sang zuali la chatak mai moi takaran sa chuak thei kan neya lal du mi chong thu chunga kan lom tak zet ani leitlang pui lelte ni kan ti lo thei lovani kan lome letuna hian zanina kan ron kal khom chan award semlam kan hoidona nga award pathuma zonin kan semngal don bok kani ama sabera hian best group duo of the year ani ya hei hi than thia mahar khop maya committee point an khel reya tichuana topa nominees pathum man ron chop chuaga kan nominees te kan clear howanga chumi zo chuan kan sports minister zom tak loman sem turin kan som donia best group duo of the year 28th Lelte award nominees te chu hengte hin ni e kan nominees te an that zia kan mukha le tuna hian result ki point kala shebik lova kan minister zom takhian apuang dona khongai takin pura bar dromoya roite lai hian ron kalsela result apuan baka ani hian loman asem ngal don bok kani mi puilam khan rin du kan neyam rin big te kha kan neyam kan nei lem lo mi kan rin han soi te u an ring thiam le me dik lo
tu na tang rei lo te hian kan she don ani khong ai takin result keng tu te envelope nen khan on chuak sela lo man hlan tur nen khan on kal sela Lelte Award 2019 Best Group Duo of the Year Audiovisual to One in Christ Tenny. One in Christ kan long pui chau khong ai takin lo man dong turin stage lama hian ram kalula in phu kan van ti em One in Christ kan long pui tak zet zet cheu ani an local chungin kut beng ini lo lom zelang zanina nominees chatak takara nena an changa award dong masaber ani hi kan lom pui ani a group ka handing khom de ulek ula thla kan langa helama hen ron tol phei de ula thanglam ol tu tuk lo khan o ti khan thla kan la ang asim tu ka khong ai takin ala ya khan handing sela atra ome kan thla ki kan la hlut don ani nekina ale one in Christ te an fak pathianin a choi moya hazanina ne na an changani kan lom pui le mai sports minister zaom tak puro barta kan lome lom thosaina oh amasaberin pathian chunga lom thum se zaina hian pathian wangliu liu ni ti achiang thleng ka hria chu wangin zaina kan award po hi pathian ro puinan kan hlan halani chuanin lelte award organizing committee chunga hianin lom thu kan soimol mola keini angtetana hetiang laya stage min siam saka award temin buat sai sak thin tu ten dia Mizorama award hetiang sem chu kan ya chuanin alu berte jinga mi nia zaina hingan ngai lu ema kan loma tin abik takin pusi din thanga chunga hingan lom takzit setani ti kha ka han soi duwa tin ka group mate ta chunga hianin kalom ema kalom takzet zeta rong bol puitura anniang thatak tak pathian in pe hi kalom takzet zeta ni tin kan chung te thau chunga hianin zanina hian an mi support na te an mi tong trai puina te lom thu kan soya tin kan hlamin hlut sak tu te chunga lom thu kan soi tak mewa tin zanina miron lam sak tu te fitness dance studio dance crew junior team te chunga fit in on is fit in dance studio junior team te chunga khanin lom thu kan soi tak meu bokani lelte vul zero se one in Christ te kan lom pui non le cheu in kalzel na tura du sakna kan hlana cheu kan sem chun zom le ngalanga traditional singer of the year kan semanga zuan hello man min hlan saktur hian pu engineer chung puya organizing committee member kan som don ani traditional singer of the year nominees te lo thlir hawang u kan nominees tering at po chung lam chuan ban pharin lam pui dor to maya a thale mai le khong ai takin engineer chung puya organizing committee member on kal sela result amangi hian a honga nga chumi zo chuan loman sem le ngal don bokani traditional singer of the year tunge kan rin le
kan ring non le duem traditional singer of the year chu lalbiak lunikol ni Lalbiak lunikol ni Gavan Longpia. Engineer Chung Puya kan lo me. Amasain zan ina Lelte award simna function kan nei na muna helai o vana pa hola local zong zong te amasain sibai kabuk vek acheu surprise ania ka khura ka thil tharania ka tan chuan he award te hi lom tu soi ka du'a ma seng I a eng bernia ka soi ma sakanga adot a indodan ka shelawa mi puilam pangkhan angai thak dan min lo thiam sak meidonia khongain ama saberin damle shisel na min petu pathian chunga lom thu ka soya adot le chuan Lelte award organizing committee te in chunga lom thu ka sai tak mik meu boka tin he ka zai na konga ka kong min sa kuak masak tu zawram puiten na min lo shiat na kani lungti oi zar ko tami ne na abik takin lom thu ka soi le boka tin kachung te kanule kapa ka unaw te le zol khopui lama ka ule naw kachung khat ka chian cha te full support min pek awangin he ka kalkonga full support min pek awangin inchunga lom thu ko soi tak me ume boka min lo shethiam zial ula ko ngain tin Central YMT le MCO Mizo Cultural Organization le Zolbu Group YMA te inchunga lom thu ka soi le duwa nang mani awanga bo in ni thleng thei ka ni ti ka insia ta bangin lom thu ka soi boka tin kan khwa YouTube lama khanin ka khwa ka address khashia cha kha in om noala tihian TV kalplangin karon soi anga ka soi lo theilawa kan khwa se song hi min choi moi thiam ma inchunga long thu ka saya zanina po hianin enge ka din huntur ka shelawa amaro chu ba saron in trip thak te antuma amaro chu khang kha anilawa nilo sela kalom lutuk ani kan khwa se song tan hian ato bera chuan heng zong hi pathian wang ani ti in atop ka khare Lelte vu zero se kalome Lalbiak lunikol ni kan chuang che kan lom pui che le pakhat kan sem le nga chumi zo chuan mal zai kan ngai thale don ani new artist of the year gospel ani ya nominated here chun zom le ngal top teang new artist of the year gospel
New Artist of the Year Gospel result min puan sakaloman min sem sakturin Pilar Rampari namte Pima Pari Purobard Rumoy nupui kan some kongay local vele sila kan result keng tute ron swag box sila tuna hiyan 28 Lelte Award New Artist of the Year Gospel result kan ngay tladon na ni. Gospel New Artist of the Year 2019 to H. Lerem Ruati Marwati. Siam tu chu phật dài vô ri thiên siam đang dòng tê đến phật con Pima Pari kan lome. Lom tu soina tur tam takaneya amma sarbera chuan he award dong thei tura min khongai tu pathian hena lom thu ka soyani apani na chuan Lelte Award organizing committee le nomination committee te in zawai chunga lom thu ka soya ka phulo le maya melshat po committee member jinga kan nei mumal lawa mairo chu heti chung hian indu sakna ka changhi ka phulawa lom thu ka soyani award hi ko vai khadon na nia kentil tam takane chung ko thatak min support tu kane ja he award chana soya aking tela chan thatak kane ni ti he award chana soitel boka min khongai tu le min support em tu tam tak kane ni ti he award chana soitelani chuti lo se chuan keima chuan dong tur pakhat ma ka omlawa keima engma bik lawani ti kha ka in che chianga chuwang chuan kazaite milo ngai hlut saka min khongai tu le milo support tu te in zawai chunga lom thu ka soya tin zanina hian mingmal lam ka do an du lo viawa kabula anon kala ka ben mate te ti ila posom pani kan ni vel achanga kazai thiam lo em lai po min boy pui ve tlat tu ka har sat lai ber po min boy pui tu te ka ben mate ten oma kan drummer Isaac Vanal Chandama ania ani hi Central North Division songster a hianin deputy songster leader ania assistant conductor kan ti angkha ani tong chu chuanin malsom zwala local book ani hi kan bena kan guitarist ania ani hi BCM Zemobok biala son assistant conductor ani to boka ani hian an play thei check lai khan min puya min zai puya zantai rek thlengin jam room ate min lu pui china bulmin chan pui tu an nia chanina ka hlotlin na masabera miron tel puya ka nukte an tiula chanchu I hun engki ma min tel puya champhai thlenga min zui thleng to tu te kha an ni a thian thatak pathiani min pe hi lom thu ka soini he award hi ama tlinglo dewa ka faka wanga dong ve mai chau khakani a chuwang chuan pathian ro puinan takzet ka hlana ni ka lome Marwati kelam puiche champai khwa ania chuan tuna hian on nikum lama khanin kishia nehu lama trangin master hazir zo ve to ani kelam pui takzet zet ani